Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Nakaliang ka kurnong siyet kamawan pongkung. Kapo ka lajwer kalapha ka jing penbana sa baro ki kurnong siyet lajwer kibasyong kalanggari kasi. Bahkan pelong ya kador parkur kabahe hakat santre uyayong arja arfulai. Kajakaban pelong kalong halaj namlang pongkung hakapor kawe bije step. Kumta kalakarpat ya baro ki kurnong siyet lajwer bakinya poy khnang hakate gisngi. Kurnong siyet kapo jung email lajwer kamawan so semper yes kasihils kajing pentip kador barba jung ka kurnong siyet kibadai na kapo jung email lajwer na kamawan kamlong hakakat santre ubna april arja arfulai. Kajaka tuak mobroy shua ban poy hajingking dom tron kalenti ban lecha penanba kapor kandai khatwe am kumut khatwe jam step lakhot ngobha ya ki parakur ki badon hasnong bat ki balasong sakiwe ki jakaru bakin ngobha ban yawan lang sakane kador barba mata usnam arja arfulai lakhreru ikaja bat kasasngi ya barok te halor kani ka notice bala pentip da us ketri jong kakur tikla don ru kato kendiat ke jing penkala ha bede bat kajaka nomari kajaka on pen kenri ano salat nyamlang kasurok banlek harut kasurok banlek shamuk ruat te nakaliang jong kakur kan pen krek ki banar ban kedeu ya kajaka ban long dorbar bat kumjuru on sabu iki volunteer kumta lakarpat ya baro kikur kiba la shong sajngai hakani kari khasi yo lese ba kini kanotis kamla ban poilut kumta isim yakani ka kabu long ba kilap pathai kubor ba pinsim eka kum ka jing pentip ba pinwan khnang hakate kasni khat santarik jong menta ubnai arjar arfulai menta khasantarik ta opril arjar arfulai te ka ba kontup ya baro bat kentai bat sinran te sobha bane simkhia bane wang kumjuru bakane ka dor barkur kande be kerpang tang na kabanta ki kur nok se jongka ki bade na ka po jongka melet wer